Saya tak patut talking about my marriage in public. That was wrong. I admit it was wrong. So, guys. okay, hi, assalamualaikum semua. First thing I nak say thank you so much to my coach yang semua orang ingat saya perlukan seek for help and also things like that. Yes, I did. I dengar apa korang punya orang kata nasihat and also untuk calm myself. Okay, and especially I nak cakap thank you so much yang siapa-siapa been supporting me throughout everything, my ups and downs, and especially yang jadi recently ni. Okay, so saya rasa I'm here today. This thing saya kena take responsibility, okay, to the action yang I dah buat. Saya nak minta maaf kepada semua yang dah menonton video saya sebelum ni, gambar-gambar ataupun caption yang dah mengundangkan kemarahan semua orang, yang mengundangkan keaiban sesiapa pun. Saya tak berniat langsung. Saya minta maaf. Saya tak patut talking about my marriage in public. That was wrong. I admit it was wrong. So yeah, masa tu mungkin saya tak fikir panjang. I was angry, I was too sad and I was too tired. So I reacted emotionally. Again, saya tak cakap benda tu alasan untuk saya berbuat demikian. Bukan alasan, sama sekali bukan alasan. Saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. So, saya rasa saya patut handle benda ni differently. Maksudnya lagi more maturely, more privately. Okay, tapi saya terbuat benda yang saya tak fikir panjang. Saya minta maaf. And also to my family, saya nak minta maaf sangat-sangat. Okay, that has caused pain and also embarrassment. I'm truly sorry. Okay, especially to my mom. Saya minta maaf. Dia ada dengan saya all the time. Okay, and yeah. Moving forward, okay, moving forward, kita ke depan. Kita bukan nak ke belakang, kita ke depan. Apa yang dah jadi tu, jadi saya rasa kita ke depan. Saya dah minta maaf, saya dah rasa benda ni memang kesilapan daripada saya. Saya tak patut kongsi apa-apa benda yang private. Jadi saya rasa saya nak focus on myself, rebuild myself to become a better person, to become a stronger woman, and also paling penting, to become a better mother. Okay? Like semua human being, I'm learning. So this progress saya. Saya learn, saya heal, and of course, I'm taking things one step at a time. To those yang mendoakan kebaikan saya dan juga keluarga, terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu macam mana saya nak balas jasa korang. Jujur saya cakap, saya sentiasa doakan kebaikan dan juga kesenangan kepada semua yang menonton video ni sekarang. Okay? Jujur saya kata saya minta maaf. Dah tak ada apa untuk saya bercakap. Saya rasa saya takut kalau saya membebel lagi, saya takut salah cakap lagi. Saya nak minta maaf. Betul-betul minta maaf from the bottom of my heart. I'm really, really sorry. What I did was wrong. Yeah. Assalamualaikum.